Ki te whei au ki Te Ao Mārama. Ka tū whakahīhī ia ki tōna mataora, engari I ātete katoa ia ki ngā mahi whakahāwea a ētahi o te hapori ki tētahi whare kai Tāmaki. It really caught me off guard. I wasn't prepared for that, and in turn it really it almost broke me. He karanga nā Minita Nanaia Mahuta ki ngā kaunihera huri noa kia aropu ki ngā mokopuna I roto I wā rātou whakataunga. Ka arotakehia te whakataetae mekemeke fight for life e tuki rai ki te rainei nā kanohi rongonui mo te mate hinengaro te take. Oh, huge cause, you know, you saw all the people out there, you know, and that's what it's all about for every fighter that got out there, you know, we know that it was all about helping out our tamariki and rangatahi. Kei nā kākātara hai o te motu whānui, rarau mai ki Te Ao Mārama. Kua mokohia e waikato tainui me oranga tamariki, tētahi kawenata neke atu I te 3 miliona tāra te wāriu. Nō te rangi nei, a kiengi tū heitia pōtatau te whero te tuawhitu, me nā mana o te iwi ka whakatauria e te pirimia me nā minita o te kāwanatanga ki te whakarangatira I te kaupapa. Nā ira hoki a Kereama right o aukaha kia huri ki aia I naia nei. Kia ora Kereama, tuatahira hea te tikanga o te kawenata nei. Tēnā koe pēr tau tira, tēnā koutou katoa. Ia te tau ka tū tēnei hui rangatira. Rangatira ki te rangatira, ūpoko ki te ūpoko I wāinga. Ia kiengi tū heitia me te pirimia Jacinda Ardern. O tira kia whai wāhi ngā mema puari o te arataura ki te whakatakoto I ngā kaupapa nui kei tō rātou aroaro. Kia whai wāhi ai hoki rātou ki te wero I ngā kaupapa e kawea ana I te kāwanatanga. Kei te takahi pia I te kokoraho tiriti a Waikato tainui o tira I ngā kaupapa e kawea ana I rātou. Nō reira I waenga I rā kaupapa I moko a te kirimana kia oranga tamariki, mā te kirimana rā ka aha? Ai, koera tētahi o ngā kaupapa nui I puta I te rānei, e 3 miliona tāra I ngā tau e 5 te wāri o tēnei o ngā kirimana. Hei tā, tuku Morgan, ko te mātuatua o tēnei kaupapa, ko te whakapapa arā kia whai wāhi ai a Waikato tainui. Māna anō ia e kuhu, mā ngā whānau anō rātou e kuhu. Kia pai ai tā rātou tūhono I ngā tamariki kei te kupenga aoranga tamariki ki o rātou ake whānau. Ko tahi te painga o te iwi nei, kia tangohia katohia ngā tamariki, ngā mokopuna, I raro anō I ngā here o te krauna. Ko te tūmanako kia kumea katoa ki waho, whakahoki atu ki ngā whānau, ki ngā hapu, ki ngā iwi, ki tō mātou iwi Waikato. Nā tuia ki tērā kōrero e peata hei tā chapi te kani, te tāhuhuranga pū o ranga tamariki. He wahanga tēnei o te rautaki pai tawhiti o ranga tamariki. Kia pai tā rātou tuku I te mana whakahaere o tira, te mana whakamahu I wenei tamariki, me o rātou ake whānau ki ngā iwi tonu kaua, kia noho tonu te mana kia rātou kia o ranga tamariki. Today is an expression of the direction of the organisation. What Oranga Tamariki is doing today is a step towards shifting our decision-making and resourcing closer to our whānau and our communities. And whakapuna ora is an initiative with Waikato tainui that is an example of that. Hei āpiti atu ki tērā e peata kei I toko ake te pāta I te rānei, he aha te hua ka puta I wenei momo whanaungatanga I rangitāmiro hia a oranga tamariki me Waikato tainui I te tau 2012, me te aha I te tau 2018, tata ki te 5 raunga tamariki no Waikato tainui I roto I te kupenga a oranga tamariki. Taka mai ki tēnei wānei ki te tau 2022, iti hoi te 3 rau kei te kupenga a oranga tamariki no reira kei te kitea te hua o tēnei o ngā hononga heita Darren Haimona te tāhuhu rangapū tuarua o oranga tamariki. Koera te tino pūtake o enei momo kirimana. Since we've been in partnership with Waikato tainui since I think 2019, every year we've seen a significant decline in the number of Waikato tainui tamariki coming to care. That hasn't necessarily been because we've invested lots more money in Waikato tainui. I believe it's because they've kept us accountable.
Hei whakatepea ke e hoa ka whai a Waikato Tainui te tauira I whakatauira hia mai e ngaitahu I te rātou me te aha heita Darren Haimona anō hei ngā wiki me ngā marama e tū mai nei ka piki rātou ki roto o kaitaia ki reira moko ai I tētahi o ngā kirimana kia pai ai tā ngā iwi o te tai tokerau o tira o te hiku whakahaere I aia anō me o rātou whānau ka whakawhiti hoki ki roto o Ngāti Kahungunu hei ngā marama e tū mai nei. Nā hei kaupapa whakamutunga tōna tikanga I tai mai a Calvin Davis te Minita mō rangatamariki ki tēnei hui I te rānei, engari ko herea ia kia hi treiria I tēnei wā I te mea I pāngia ia e te mate korona. Ke rea right no aukaha, tēnā rau atu koe. Nā tērā te tangata mau mataora kua rongo I te ngau o te whakahāwea ētahi manuhiri tētahi whareka I Tāmaki makaurau. Kua kotahi marama noiho no te wā I tāia te kiri o te kau o rehua pānapa ki te mataora. Ka are I roa, ka rere nā whakawhiu. Kai atu mamau harawira te roa nā ake. Ko te mataora, ko te moko kauai, he aho tā ngai ki te ao tawhito mo te hunga mau moko. My mataora is me and I am it. You know, it's been a long journey to get to this stage of being and having mataora. I timata rā te kōrero I te wā I hari ai a te kou I tōna whānau ki te whare o te Fontaine Belgian Beer Cafe I Kohi Marama. He wāhi kua roa nei ia e hare atu ana. So my whānau and I decided to go out to De Fontaine because they had their Tuesday night steak meal special. So we decided to go out there, have a look. We arrived in Mission Bay and with my two sons and my huarangatira. He oia no kaore anō ia kia tai atu ki reira no te wā I tā ia tōna kiri ki te mataora. Ko te wairua o ētahi o ngā manuhiri o reira, he mea whakahāwea I aia me tōna whānau. I ngā no I tōna mau mataora. It really caught me off guard. I wasn't prepared for that, and in turn it really, it almost broke me. It almost broke me, but I was reminded by my huarangatira that is part of the journey, and that more importantly to mana up was her exact words. Kei te hia ia ki te tukumihi atu kia te Fontaine, mo te āwhinatanga ki aia. But I want to make it very clear that the organisation or the venue catered to us and they made us feel as comfortable as they could, given the circumstances that were happening at that time. I tukuna e ia wana kōrero ki runga pai papuri, ki reira rongo mai ai te aroha I ngā tōpito katoa o te ao. Hai tāna e tikāna kia hua kina te tatau o tana whare kōrero ki te katoa. The decision to post the post, I could have done it the easy way and said nothing. But deep within me I was like, no, because after me, there are a group of rangatahi or a group of people after me who are coming through who are wearing mataora and kauai. He nui ana mahi hei āwhina I te hunga taiohi ka I te tonga o Tāmaki, ka tahi ki te tarahiti o mā te huruhuru, ka rua ki te marae o manu rewa. My job is to stand and be a voice for our voiceless. And my job is to make sure that I'm there to guide our rangatahi with the sharpest tools available to them. So that's my job. Tūmo mao harawira, Te Ao Mārama. Hai kōrero I tēnei take, ko te kaiārahi takirua te Pāti Māori, nā ko hono mai naina, ko Rāweri Waititi. Nā Rāweri, ko rongo koe I roto I wā mātou pūrongo, I rongo te tāne mau mataora rā I te whakahāwea, nā ko tatatangi ia. He tāne mau mataora hoki koe, ko rongo rānei koe ētahi kōrero, ētahi mahi whakahāwea pēnā ki aia? Ko kite I ētahi tangata e tiro makutu mai ki ao. I roto I ngā momo whare pera I te De Fontaine. Ko tāku ki te iwi mau moko kai te pai. You know, ka roa a tau iwi, ka roa a Pākehā, ka roa a te ture o tēnei whenua. I roto I tōna ko tahi rau waru te kau tau neke atu. E kaha nei ki te whakakorengia I tō tātou mau moko. Nō reira, kia kaha tātou. Engari, kei te āhua pāpauri no te mea kei te pērā tonu te iwi rā kia ngai tātou. Kia mōhio rātou. Ko te whenua nei, nā te tangata whenua. Ko te tangata whenua he Māori. Ko te Māori he te iwi mau moko. Nō reira, get over it or move out. Koena hoki taku kōrero. Mena kare koe pira I te kite I te tangata mau moko. He nui ngā whenua ke ake, hei noho ngā maha.
Rawari, kai te kaha kitea, ne, te tangata mau mataora, te tangata mau moko kauaia no hoki e nei rā. Toko tore o koutou nā kaitōranga pū mau moko. He ke tonu nei te mau moko kanohi? You know, he whakāturanga tēnei ki te ao, e kore rawa te iwi Māori e mate noa, pērā no i te moa. Kai te ora tonu, kai te kaha tonu, kai te toitū tonu, e kore mo te mate. E kore mo te mate. Koe hoki te tohu o te moko, koe hoki te tohu o tō tātou reo Māori, koe hoki te tohu o te matatini, koe hoki te tohu o te pohanga reo o te kura kaupapa. Koe rā tohu katoa, e meana ki te ao, kai konei tonu te iwi Māori, e whanga mai nei, e ore mai nei, e ora mai nei. Nō reira, hea hawau nā tohu ki ētahi atu ka pānia e te whakahāwea pēnei tā te kōrehua? Me tū koe i roti te pakaritanga o te āhuatanga o te maumoko. Me tū i roti te pakaritanga i Waihotia o tātou mātua tipuna. Me tū koe i roti te pakaritanga o tō whakapapa Māori. Kia kite mai te ao i ngā tohu kai tō kanohi, he tohu rangatira, he tohu mana motu hake. Koe hoki taku kōrero ki te iwi Māori. Ko te, me te mea hoki ki te hunga, kare rata mai ki tō tātou iwi Māori me te maumoko. Anei te kōrero kia koutou, ko te iwi Māori tēnei, e ngunguru nei, e kore e mate noa, pērā noi te mua. Rawiri Waititi, tēnā koe i roto i ngā mihi. Te orara. Nā ko nā whakatairanga e whai ake nei, āko tonu nei he karanga nā Minita Nanaia Mahuta ki nā kaunihera huri noa, kia aro pū ki nā mokopuna i roto i wa rātou whakataunga. Nau mai anō. Kua tai te hui nui o nā kaunihera ki tōna o tina. I whakamānawa te minita take kaunihera Nanaia Mahuta i nā kaunihera e puku mahi ana mo te anamata. I tautoko ia i nā āki kia noho mai ko nā mokopuna, te aronga matua na whakatau o tēnā kaunihera o tēnā kaunihera. I kōrero a whatitiri te wake kia aia mo tēnei take me ētahi atu. Nō reira, kātahi rā te hui nui ko tēnei ara ētahi o ngā take nui i puta. Hea ho whakaro ki te kaupapa nei? Well, pai ki te rongo atu ki a rātou nei whakaro mō ngā kaupapa kei mui te aroaro, ka anga whakamua. Nō reira, ka whakatōpu mai a rātou nei hia mo te āpōpō. Ngā wai e toru, kei konei ngā kaunihera o Aotearoa whānui. Ētahi e whakai ana, ētahi e harei te mea e kaha whakai ana, kua whai wāhi rānei koe ki te kōrero ki ngā mea e whakahea ana me te āta mirimiri rānei i a rātou. Oi, i mea atu au ki a rātou, kua tuwhera te wāhanga mō te komiti motuhake kia rongonui ki a rātou nei whakaro, kia whakamārama, kia whakautu hoki ki a rātou nei wangawanga e pāna ki ngā panonitanga mō ngā wai e toru. Ara ētahi uauatanga, kaikiri, tuki no whakahāwea, ētahi o ngā āhuatanga e rongohia ana e ngā kai kaunihera. Hea o kupu ki a rātou me te mōhio he nui ngā mahi, engari kei reira tonu ētahi ngārara e pēhi ana i ngā kai kaunihera. Hea o kupu ki a rātou. Me kaha ki te whakatūtikanga, kia rongo atu ki ngā tāngata katoa aha kua kōwai nōwhia me a rātou nei whakaro rereke pia. Ko te mea nunui kia tōpu i ngā whakaro katoa, kia wete i ngā kaupapa, kia aro tika ki ngā painga mō a rātou nei a ke hapori. Karekau he wāhanga kei wainganui ngā kaunihera mō ngā whakaro kaikiri. Tika ana tērā. Hei whakamutu ake pia, mena ka titiro tātou ki ngā tau e heke mai nei, ko ngā YEMS, Young Elected Members, rātou, kua tino rongo i o rātou reo i tēnei hui, ki a koe, i a koe ka titiro ki ngā tau e tū mai nei, ka ora pia ngā kaunihera i e nei rangatahi e haere ake ana, ne? E tika ana, ka ora ngā kaunihera i te maha o ngā rangatahi i puta mai ki te tū hei kai kaunihera mo a rātou nei ake rohe me a rātou nei whakaro mokopuna, meki whakaro mokopuna mo nā kaupapa e hihi ana rātou te kite, te kawe mo a rātou nei hapori.
Nā I aukatia te rori matua toru te kaumārima I te tanukutanga o te rori ki te awa o motu I te pō o te Wenerei. Ko tahi te wāhanga o te rori I tuwhera I te mane, I te piere nui kua mahu e iho ki te rori. Nā kia tau huri I nainei kia lui rapi hana kai kaunihera o pōtiki. Lui, tēnā koe, nā koe nei te rori matua, koia nahe te rori ki te tai rāwhiti mai te taha raki, ka hia te roa o te wā ki te whakatika e marutau ai hoki te haere o nā motuka ki taua rori. E tēnā koe piata o te rā tātou katoa. He take nui tēnei mō mātou te whānau apuni o te rā tai rāwhiti whānui. I roto I ngā āhuatanga o te huarere e whakararu ana I tō mātou hiwi, I ngā hiwi o te whānau āpanui me ngā rori matua o te rori matua, te toru te kaumārima. I tēnei wā, kāre te tino mōhio me pēhia te roanga o tēnei aukati. Kāre te tino mōhio me pēhia te whakatika I tēnei wā, ka te tatari ai mō ngā kaimahi o te moana toi, kaunihera, o te rā I a whakakotahi, kia whakakotahi ai a rātou, te kimihia me pēhia te prene mō tēnei. I tēnei wā, kei te stabilize care rātou I te wāhira. Engari kāre taia te haere, te whakawhiti atu ki runga I tērā āhua, au I tērā huarahi I tēnei wā. Aha koa te maho ngā pōhatu kua taka I a rātou ki rarona, hei stabilize care tērā wāhi. I tēnei wā ko te whetu waru pea ngā wiki te kōrero o rātou, engari kāre rātou te tino mōhio, tino mārama, kāre anō kua whakatau āhia te roa o tēnei āhua. Nō reira, kai te aha o ka ahana whānau o tērā pito ki te tiki kai, te mea kai o pōtiki ana he te whare kai e tū tatāna ki e rā taone iti o te tai rāwhiti ne? He tika ana tēnā. Engari, kua haia e mātou o te kaunihera o tira o te iwi, iwi response unit, he kai ki roto, I mua I te takanga o te rorira. I tāia mātou te haria he kai ki roto nā. Engari, e hara I te maha. Engari, he kai mo tēnei wā. I ngā wiki e tū mai nei, me nā hia ana o pirangi rātou he kai anō, ka haria I runga I te waka topa. Engari, ka tāia tonu mātou te haere ki a tūranga I runga I te rorira. Engari, he raru anō kei te rātaha I roto I ngā rangi kei mua I a rātou, kua aukati rātou, te rori ki ngā waka nui, sa kāre tāia te haria te taraka ki tūranga te kimi kai e rā mea. Engari, kei te mahi tahi te tai rāwhiti, te tiaki tangata, koera te mea nui I tēnei wā, mō mātua te kaunihera o tira mo te iwi response unit. Lui rāpana, kua pau te wā kia tau engari te āhua nei he taumahana mahi kai mua I a koe, a tēnā koe I wau nā whakamārama? Kia ora rā kia tātou katoa. Nā taiwa ake nei, ka arotakehia te whakataetae mekemeke Fight for Life e tuki rai ki te rai nei nā kanohi rongonui mo te mate hinengaro te take. Hoki mai anō. Ko te rā waki o te rangatahi, te take ka matua arohia I te whakataetae mekemeke Fight for Life, kia haume atu ko nā kanohi rongonui ki te pae whawhai, pēnei ia Carlos Spencer, Liam Missam, Paul Whatiura, rātou ko Hani Hireme Smaila. Ko tā rātou ina pō I taua whakataetae he whakapaukaha ki te tautoko I te hunga ka pānia e taua mate hinengaro. He pō mekemeke kua ki ngā hau tipu o te ao hākinakina a Carlos Spencer, pō Whatuira, Liam Missam, Hani Hireme Smaila. Engari he pō kimi pūtea, whakatairanga kaupapa taumaha o te pō tifa o te hunga mā tātahi, mō I Am Hope. Loser? You're stupid. You're hopeless. They're talking about you. Everyone's better off without me. I don't belong. I just want to fit I'm in. useless. Why do you even bother? Nobody likes you. Ugly. You're such a disappointment. Why can't you be like everyone else? You're dumb. Shame. Everyone is laughing. What's wrong with you? You'll never amount to anything. Never feel welcome. Diagnosed with cancer, stage 4 in December. She wanted to use
He pō I tai mai ngā tuki hā kina kina me ngā tuki papāho, engari he ao rereke. And that is a big, big right hand. And she just kept coming, didn't she, Jan? Yeah, once she sensed it, she just went for it. Cause tonight? Oh, huge cause, you saw the people out there, and that's what it's all about for every fighter that got out there. We know that it was all about helping out our tamariki and rangatahi, through their mental health and stuff. So, what Mike and his crew do at I Am Hope is just, amazing. Kei reira anō ngā kai tākoro o mua o te kapa ōpango me te kapa kiwi. To open round one, Paul whakahīhī. It's a great cause. Mental health, as we all know, mental health doesn't discriminate, and through the tough times that we had through COVID, a lot of people have been lonely, and when you isolate yourself, loneliness becomes toxic, so great events. Ka waiho mā te mekemeke hei whakaimi-imi ngā kanohi o te ao ki te kaupapa whakaharahara. Pōtaka maipi Te Ao Mārama. Mō taku he koko Paul whatuira ke. Kia huri ki nā matapai huarere I nei, hei te ahiahi ki katoa, ka timata te haumaho, te kahapupuhi, Tāmaki makaurau, ka kōpata te ua ki te taha whiti o te taone. Ka ngau wā te makariri o te huka ki rotorua, he haupi tonga te kōrero ki Turananui a kiwa, engari ki ngā motu, he rangi pakike. Te whakanui a tara, rere taitai ana nā kapua ki reira, ka timata te rangi ki whakatū I te makariri engari ka paki haere. Ko nehu te ua ki o tautahi ka mau haere, tāhuna mārere noi ho te hau ka pupuhi ki reira, waimari a koutou o wai hōpai he rangi pai huarere ki reira. A kāte, koe nā tā te ao e pupuri nei. Mo te whānui tango a mātou kaupapa tēnā toro atu ki te tau pāngā Te Ao Māori, tirohia hoki tā mātou whārangi pukamata. Ko tō te rā, te ingoa o te waiata, ka whakakapi I te hōtaka I tēnei pō, nā te kapahaka o ōpōtiki mai tawhiti. E te tī, e te tā, kia ai o te noho.